Yes, kanonye bifurize umugoroba mwiza kuguma kugubwa neza aho muri hose birumvikana n'amakuru arebana n'umutekano politike na diplomasi tugiye kuba dukomozaho tuva imuzi n'imuzingo tugenda tuba updatinga tubabwira uko byifashe tugiye gusimbukira mu gihugu cy'u Burundi ku kibuga cy'indege cyitiriwe Michael Ndadaye International Airport turebe uko situation ihagaze ibintu byongeye guhindura isura mu kanya gato gashize ngira ngo ni mu zimwe mu nkuru zikomeye tugiye kuba dukomozaho amakuru aremeza ko sisitemu ndetse z'ikibuga cy'indege zongeye kuvaho. Ibi bikaba bigaragaza yuko rero isaha ku isaha igihugu cy'u Burundi n'ubundi kudeta kiri kugenda kikanga nyamuneka ishobora kuza kubaho muri rusange. Ni igihugu cy'u Burundi rero ibyacu byamaze kuba agateranzamba mu kanya gato tubabwire ibibaye ku mupaka w'igihugu cy'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tubapudetinge tubabwire uko situation ihagaze, ariko mbere gato munyemerere mbanze by'umwihariko mpikaze abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye kugira ngo dukomeze n'amakuru. Badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda tubaye ikaze, ariko kandi bari mu Bugande, bari Kenya, bari Tanzania, bari mu Burundi, bari Malawi, bari Zimbabwe, South Africa, tubaye ikaze, bari Canada, Ububiligi ndetse n'Ubufaransa ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Muri rusange turaje by'umwihariko rero tugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye by'umwihariko arebana n'umutekano politike na diplomasi. Muraza kunyemerera mbabwire yuko FARDC yasahuye umujyi wa Makabura mbere yo kuwuhunga. Ibi rero bikaba bigendanya n'iyicarubozo ndetse n'ihohoterwa rikabije byakorewe mu bice by'umujyi by'umwihariko wa Makabura. Turaza kuba tubikomoso tubiva imuzi n'imuzingo byose mu buryo bwihuse cyane muri ano makuru yacu, kandi turaza kubabwira yuko Uburundi bwarashe ibisasu 150 muri Kamanyora, iperereza rikaba ryamaze kujya ahagaragara. Turaza kubabwira yuko rero EU yamaganye amagambo y'uwitwa Ikenge ni generali. Uyu nguyu akaba yaratangaje amagambo agaragaramo urwango rwinshi. Turaza kubikomozaho, turaza kubabwira yuko icyo bari cyose mu mujyi wa Baraka nyuma yuko biri kugaragara yuko intare zasirambwe isaha ku isaha zanakinjira mu bice by'umujyi wa Baraka. Uyu rero akaba ari umujyi ukomeye by'umwihariko mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, kuko ubu ni umwe mu mijyi igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gisigaranye. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza gukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye tugere tubapudetinga tubabwira uko situation ihagaze, kuko amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano politike na diplomasi. Nko muraza kunyemera tugaruke mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ariko mu misozi miremire y'Iminembwe mbabwire yuko butuvugana Iminembwe rwose ikizwe imirwano ikomeye cyane ikomeje guca ibintu. Si ibyo gusa kandi ntago turaza kubabwira gusa uko Iminembwe bihagaze, muraza no kunyemera tuzamuke mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru turebere hamwe amakuru akomeje guturuka muri teritwari ya Walikale, ariko kandi turebere hamwe amwe mu makuru akomeje kugira aturuka muri teritwari ya Lwero. Turebere hamwe amwe mu makuru akomeje kugenda aturuka muri teritwari ya Rucuru. Ntago ndi butinde rero murabizi ko mba nkubita mbangura, ahubwo nkunyemerera imite ninjira mu makuru by'umwihariko agezweho muri ano masaha. Mbere yuko twinjira ku kibuga cy'indege cya Bujumbura cyitiriwe Michael Ndadaye International Airport, nkubwire ibyo bakoze Kamanyora mu ntambara imaze iminsi bahuza n'igisirikare cya 23 n'iperereza ryamaze kujya ahagaragara. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kamanyora uherereye muri teritwari ya Warungu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo burashinja ingabo z'u Burundi kurasa muri uriya mujyi ibisasu bibarirwa mu 150 byahitanye ubuzima bw'abaturage b'abasivile, abandi benshi bagakomereka. Kamanyora rero hari ahantu habereye imirwano ikomeye cyane yahanganishaga ingabo za AFC 23 n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zashakaga gufata kariya gace, gusa birangira izo ngabo zirimo izo Burundi zitsinzwe ndetse zinata ibirindo byabo byari biri mu mujyi wa Uvira, dore yuko nawo haje gufatwa ku itariki 9. Ingabo z'u Burundi rero nyuma yuko zari zimaze gutsindwa mu mirwano muri Kamanyora ndetse no mu tundi duce nka Ruvungi, Gatogota,
byabaye ngombwa yuko bahungira mu gihugu cy'u Burundi aho bagiye by'umwihariko bakubiswe bikomeye n'igisirikare cya 23. Biravugwa yuko rero bombe 150 zangije ibitaro zikangiza ibikorwa remezo byinshi zikica abasivile batari bake arizo zaguye by'umwihariko muri ibi bice bya Sakamanyora. Akaba ari cyo kintu gikomeye igihugu cy'u Burundi kirimo kiragenda gishinzwa muri rusange. Ibintu bikaba bikomeje kugenda bihindura isura by'umwihariko ku butaka bw'u Burundi. Turi by'umwihariko rero ku itariki 30, kuri iyi tariki 31 Pluto munyemerere by'umwihariko tugaruke mu gihugu cy'u Burundi ku kibuga cy'indege cyitiriwe Michael Ndadaye International Airport. Kanya gato gashize amakuru aremeza ko icyitwa indege zari ziteganyije kuhagwa zaturukaga mu gihugu cya Tanzania zitakihaguye bigendanye no kuba iki kibuga cy'indege kijyanye n'ikoranabuhanga ryacyo ryamaze kuba rizamba. Bikaba bivugwa yuko rero nyamuneka ibintu bishobora kuza guhindura isura ku buryo bukomeye cyane. Ibintu bishobora kuza kuba bibi cyane kuko rwose biragaragara neza ko igisirikare cya 23 uko byagenda kose gishobora kuza nyamuneka kuba cyakora ibitendo mu buryo bwihuse, kuko bitabaye ibyo na Red Tabara biravugwa ko nayo yamaze kuba rwose igereranya nayo ishobora kuza kuba yakora ibitendo. Ariko kandi ku rundi ruhande makuru namaze kwakira nuko nyuma yuko igisirikare cya 23 cyari kimaze minsi kiri kuva mu mujyi wa Uvira cyamaze kuba kizanamo abo bita polisi. Murabizi ko 23 ifite polisi yayo, ariko amakuru nanone akavuga ko ngo ibi bikorwa byo kuzanamo polisi ari mu buryo bwo kugira ngo icyitwa umutekano ndetse n'amahoro bikomeze kuboneka by'umwihariko hano muri ibi bice bya Uvira, kuko ni ibice navuga ko mu gihe n'ubundi 23 ishobora kuza kuba ishizemo neza nk'uko birimo biragenda bigaragara, bishobora kuza kwibasirwa n'ubundi n'icyitwa Barundi ndetse na FDLR zikaba zakongera kugaruka mu mujyi wa Uvira, kuko n'ubundi zaba zibona neza ko nta kintu na kimwe by'umwihariko cyakozwe, kuko ni umujyi kugeza amagingo ya igihugu cy'u Burundi gishaka, ukaba umujyi igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishaka. Bishatse kuvuga yuko rero mu gihe n'ubundi uyu mujyi waza kuba by'umwihariko ugarutse mu maboko yabo, n'ubundi baza kwinjiramo bakawukoreramo n'ubundi bya bikorwa by'ubugezi bwa nabi dusanzwe tumenyereye. Ibi rero bikaba ari byo igisirikare n'ubundi cya 23 gikomeje kugenda kirinda. Ngira ngo iyi nkuru sindi bunayitindeho kuko ni zimwe mu nkuru n'ubundi zikomeje kugenda zinagarukaho n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ahubwo nyimira nkubwire yuko itegeko nshinga ry'ubumwe bw'Uburayi ryashinjije u Rwanda gutesha agaciro amasezerano ya Washington DC asaba ibihano bikomeye ku mutekano muke uri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kuwa gatatu rero tariki ya 12 2025 mu mujyi wa Strasbourg mu Bufaransa, inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi iyo yateraniye mu nama idasanzwe yihariye ku kibazo gikomeye cyo kuzahaza umutekano n'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yariyobowe na Depite Hada Josi na Jean Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano w'intumwa z'inteko nshinga amategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano ya Washington DC ashinza u Rwanda gukomeza gushyigikira umutwe wa 23 mu buryo rero nk'ubusanzwe by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Dr Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo, gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano
guverinoma y'i Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishyira akarere mu kaga ak'intambara ishobora kwaguduka hagati ku mpande zombi, anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada bigatanze urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC M23 bafatwa ibihano bikomeye. Basabye ko habaho uburyo buhoraho bwo kugaragaza kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwagize ruti inteko nshinga amategeko y'Uburayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye kubiri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'Uburayi bufite ingaruka harimo inkunga n'ubundi bufasha bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe: guhagarika imirwano rero, guhagarika inkunga n'imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe. Icyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike z'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi binengwa n'ihame ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adashoboka hatabayeho guca mucyo ndetse no kudahana. Kurinda abasivili rero, gukurikirana abagize uruhare mu byaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyabo. Banasaba amahanga kurenga ku magambo bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero ifatwa nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na M23 mu gihe gito gishize nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru yatugeraga nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC M23 watangaje ko ukuye ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko ugiye gushyiraho amahirwe y'inzira ya politiki ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 n'uwitwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ibi bibaye kandi mu gihe igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku mutwe wa AFC M23 cyane cyane nyuma yo kwigarurira imijyi nka Goma ndetse na Bukavu ntangiriro z'umwaka. Abadepite rero b'i Burayi basabye ku mugaragaro ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo myanzuro kandi ikaba ikomeze gushyira ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko kandi ibintu bigomba kugenda neza muri rusange.
Si ibyo gusa rero, by'umwihariko amakuru yo ni menshi. Munyemere rero tunagaruke ku zindi nkuru zikomeye kuko ni byinshi, impunzi zikomeje kwiyongera, ni update ingezeho, ndavuga nti nanjye reka nyibagezeho mu buryo bw'iyokansi cyane. Amakuru rero aturuka mu gace ka Katumba, ni ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aravuga ko impunzi zaturutse mu mujyi wa Uvira zahunze intambara n'umutekano muke, zikorerwa ihohoterwa rikabije n'inzego z'umutekano z'u Burundi. Bikavugwa ko rero bamwe mu benshi bahasize ubuzima nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya. Abaturage rero bahungiye i Burundi bashaka kwinjizwa mu nkambi z'impunzi cyangwa se gusubizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko barabyangirwa. Icyo cyemezo cyateje umwuka mubi n'ubushyamirane hagati n'abapolisi bashinzwe umutekano mu bice bigiye bitandukanye by'u Burundi. Abaturage rero bavuga ko polisi y'u Burundi yakoresheje imbaraga zirenze urugero, by'umwihariko igakubita bamwe mu baturage b'impunzi mu buryo bukomeye cyane. Umwe mu bahohotewe bikabije rero binavugwa ko yakubiswe igiti mu ijosi, yahise apfira aho ngaho, abandi bagakomereka. Ibi bishatse kuvuga yuko rero mu gihugu cy'u Burundi nubwo bahungiyeho bamwe, abandi bimeze neza, abandi bikaba bimeze nabi muri rusange. Gusa ntabwo by'umwihariko nyamuneka kandi bukomeze kuvuga byinshi, muraza kunyemera nze kugenda nkubita mbangura mbabwire yuko amakuru aturuka mu gace imirwano yabereyemo nk'uko biri kugenda bigaragara, ni muri teritwari ya Masisi, aremeza ko inyeshyamba za M23 zimaze ukwezi zihangana na FARDC mu birindiro by'ahitwa za Kinyumba, ku birometero 10 gusa uva ahitwa Nyabiyondo, ni ku muhanda wa Pinga. Zagabye igitero rero ku birindiro bya Wazalendo ku isaha y'isa 11 za mu gitondo kugira ngo zisubize uriya mudugudu, ariko biza kugorana. Wazalendo ivuga yuko rero yahagaritse iki gitero cy'inyeshyamba za M23 maze zigasubira ahitwa Nyabiyondo nyuma y'imirwano ikaze cyane. Ibintu rero bikomeje kuzamba kugeza magingo aya, ntabwo twari twamenya ni bandi baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko ni bimwe mu bintu n'ubundi turi bukomeze kugenda tumenya, tukagenda tuba updatinga. Gusa binumvikana yuko nyamuneka bitoroshye habe namba, icyitwa imirwano ikomeje kugenda ica ibintu muri rusange. Sindi butinde rero, turaza gukomeza dukubite tubangura kuko nicyo kiba cyatuzanye. Nyemera duhite dukomeza n'andi makuru by'umwihariko akomeje kugenda aturuka ku mirongo imbere ku rugamba, tugenda tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze. Munyemerere mbabwire yuko nyamuneka rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane, by'umwihariko muri teritwari ya Rubero, kuko byabaye ngombwa yuko MONUSCO igira gutya nyamuneka ikahohereza ingabo kugira ngo zijye guhangana na ADF. Mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru rero muri teritwari ya Rubero harateganywa kohereza abasirikare b'umuryango w'abibumbye mu gice cy'abapele, hagamijwe gutanga ubufasha ku bwubahirize bw'ibikoresho by'ingabo by'umwihariko za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda UPDF ziri mu bikorwa bya gisirikare bya Operation Soja bigamije guhashya umutwe w'inyeshyamba wa ADF. Nk'uko byatangajwe rero n'inzego zigiye zitandukanye zibafatiyemo uruhare, ubufasha bwa MONUSCO buzibanda cyane cyane ku bijyanye n'ibikoresho byifashishwa mu bikorwa bya gisirikare. Nyamuneka by'umwihariko babohereze bakore n'ingendo bakora bareba uburyo bihagaze, banakora amasuku bafatanyije by'umwihariko na UPDF ndetse na FARDC. Ni icyemezo rero cyafatiwe mu nama yabereye Beni mu cyumweru gishize, yahuje abayobozi ba gakondo, ahagaragaye sosiyete sivile mu nzego z'abapene n'ahitwa za Buswaga. Umuyobozi wa gisirikare rero muri teritwari ya Rubero hamwe n'ahandi yavuze yuko ngo kiye kigeze kugira ngo ADF MONUSCO igire icyo ikoraho. Muhindo rero Tafutini, perezida wa sosiyete sivile muri teritwari ya Rubero, yagaragaje ko inkunga ya MONUSCO igamije gukomeza ubushobozi bw'ingabo zifatanyije ku rugamba FARDC ndetse na UPDF zigiye guhura n'imbogamizi zikomeye ku bijyanye n'ibikoresho n'imibereho by'umwihariko
hariya muri kiriya gice cyo muri teritwari ya Rubero, mu gihe n'ubundi bagikomeje kugenda bahangana n'ibitero by'igisirikare cya M23. Yagize ati rero abaturage bamaze igihe bagaragaza imyitwarire by'umwihariko ikomeye cyane kubera ibitero bikomeje kugenda bibaho n'ubundi byabo bahanganye na FARDC. Ibi rero MONUSCO ikabigiramo uruhare kugira ngo umutekano w'abaturage uboneke nk'uko n'ubundi ibyamejwe cyangwa se nk'uko iri kuri ubu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira amahoro n'umutekano biboneke. Kuva rero umwaka w'ibihumbi 2024 muri teritwari ya Rubero hagiye habonekamo ibikorwa by'urugomo byahitanye abantu benshi, bikanatuma abaturage by'umwihariko benshi bava mu byabo, imitungo kamere yabo ikanyerezwa ndetse n'ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi byagiye bigaragara. Mu gihe ibyo byose rero byamaze gushyirwa mu cyo na MONUSCO ivuga ko ijya gukora buri kimwe cyose gishoboka, ahasigaye igashyira ku murongo ibijyananiranye ndetse ibintu by'imbogamizi zibangamira abaturage byose ikabikuraho, umwuka mubi ugahagarara, ADF